Sithanda ukunibingelela futhi ekhasini lethu lanamhlanje sichaza kulo amaphupho esisuke siwaphuphile ekulaleni kwethu ukuthi ngabe achaza ukuthini. Igama lami-ke nguHlengiwe Sibongo ngokwakambotho. Namhlanje bakwethu ngifuna ukuza nephupho elithi nene kusho ukuthini uphupha uvula isicapha. Kusho ukuthini uphethe ukhiye. Lezo zinto nje zombili ngoba ngike ngabona abanye bake bayibhala isole ukuthi kodwa abanakile ukuthi ziqonde into enkulu kangakanani kubona njengoba basuke beyiphuphile. Ake ngiqaleke. Ake ngithi uthe ulele wazibona uvula umnyango. Uma ungena phakathi mhlawumbe emnyango ufice kukhona neminye iminyango noma uvulile oqala wathi uma uvula mhlawumbe osibili wathola kukhona omunye endawanyaneni ethize ke lo ongase kuthiwa wena uphuphe ukuyona ngoba phela bakuthi abantu baphupha ngokuhlukana izinto zabo ngokuhlukana kwazo. Uma uphuphe wena umnyango uvula, leyo nto leyo ichaza ukuthi wena-ke empilweni yakho njengamanje kunento ethize ezoxeka ithathe nje igxathu eliya phambili ukuthi ilunge. Kodwa-ke uthola ukuthi ayizolunga ngokuthi izifike esigabeni sokuthi iphelele. Uma nje kunjalo fanele ubheke uma uvule umnyango waba munye wangena phakathi. Ngiyakuthanda ukuthi ubheke ukuthi phakathi lapho ungene khona ufike wenzani, ufike wabonani ngoba lokho kuvuleka kwalowo mnyango kusho ukuthi kunento ethize kuwe empilweni yakho njengamanje esivule noma esifike esigabeni sokuthi isizolunga noma isilungile. Usungayenza izohamba kahle. Kodwa uma umnyango uwodwa ngiyakuthanda njengoba ngiphinda futhi ngiyakuthanda ukuthi uke ubheke ukuthi yini nani ofike wayifica phakathi ngoba impendulo yalapho kulowo mnyango kade uvula ikuleyo nto ofike wayifica phakathi. Ngiqhubeke. Uma uthe wawuvula umnyango wabona akukho lutho waphinda futhi wafuna ukuvula omunye wesibili waphinda futhi wafuna ukuvula uthola ukuthi mhlambe kunabathize futhi abakuvalelayo khona la njengoba uphupha ephusheni lakho ngoba kuyenzeka izinto ezinjalo okusho ukuthi wena impilo yakho kakhulu uyazama ukuthi uziyise phambili, uyazama ukwenza izinto ezizokulethela amathuba angcono azowuphilisa ngalendlela ofuna ngayo. Kodwa-ke uma ngabe kuthiwa kunabantu khona abakubangisayo noma abakulisayo okusho ukuthi entweni oyenzayo uvinjwe abantu abasuke bengakufisela okuhle futhi abenza izinto ezimbi ukuthi ungayini impilo ungaqhubeki phambili. Kodwa uma ukwazi ukudlubulundela uvule lo mnyango uze uphumele ngale kwawo okusho ukuthi uyabanqoba labo bantu ukwazi ukuthi wena uwelele ngale kuloyo mnyango loyo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu omunye uthe mawuvula umnyango wangabe ugcine sewushaya ngesimo esithize uze ugcine usuhlephuka phakathi okusho ukuthi lapho usukutshengiswa sihlephuka sona isicapha utshengisa ukuthi kungenzeka ukuthi lapho impilo yakho uyazama ukuthi ulungise lezi zinto sukuzama ukuthi phela ufuna uvuleleke indlela ezithize ezizosiza wena zikubeke kule ndlela leyo sukufuna ngayo kodwa uthola ukuthi izinto zivaleke zathi nci ngaleyo ndlela uphupha usushaya okusho ukuthi idlozi lakho nawe uqobo lakho litshengisa ukuthi ungaphelelwa amandla. Qhubeka ukwenze ngoba lokhu wena nabo abakubona ukuthi uyakufuna basuke bekulekelela ngazo zonke izindlela ukuthi kulunge ngoba kungenzeka ukuthi kusuke kuvalekile abantu bayaganga bakwethu uthola ukuthi uhlakaniphile nje awunankinga izinto zakho kufanele ngabe zikhambela kahle kodwa uthola ukuthi kube khona lowo mona uveleke wenze njani bakuvalele ukuthi kuze kungalungi. Uzophupha-ke usishaya lesi sicapha uzama ukuphumela ngale kusona uma ushayile ugcina usuphumela ngale kusona okusho ukuthi impela uyogcina udlubulendelile ngale ndlela ethize bona abothi begade ngale ukuthi yile abayigadile ukuthi uyophumelela ngayo uvele wena uphumelele ngale enye indlela eyobe ingekho emehlweni abo kodwa ugcina ikubeka kuphi la ofisa ukuthi uye khona. Lento njengoba ngikhuluma nje ngiyayikhuluma kona ngoba
injengoba injengaleyo ukuthi abantu bakwethu bayazenza izinto eziningi ezenza ukuthi abanye abantu bangayiphambili. Angazi lento isuke yenziwelani ngoba umuntu nomuntu bakwethu ukhumbula unesiphiwo sakhe asiphiwe emhlabeni ukuthi wena uyofika ube ukuthi emhlabeni ufike ube ukuthi wenze lokhu uzofika esigabeni esithize. Kodwa-ke abantu bake bazikhohlwe bona abuke umuntu oseceleni ukuthi engazi ukuthi lona wenza kanje, kanti cha nawe liyenza lokho kwakho umuyeke lowo muntu loyo, ngoba kwesinye isikhathi into ungayenza uthi wena uganga lo muntu lona kanti mhlawumbe uthole ukuthi kuzokwenzeka njengoba ufisa avaleke noma zivimbeke izinto. Kodwa engikwaziyo akugcini loyo muntu phela bakuthi owenze kambi kanjalo, ngoba idlozi lisuke likhona libuka noNkulunkulu usuke khona ebuka. Kungangenzeka kubi kuwe, kodwa esikhathini esizayo uthola ukuthi uyohluphekisa izingane impilo yazo yonke. Kukhona lento okuthiwa kuze kuqalekiswe ngisho isizukulwane sesine nesihlanu, uthola ukuthi akusalungi lutho, akusalungi futhi uthola ukuthi zihlupheke nje ukhona. Ngobani? Sekufunakala uzuqale phansi uyoxolisa kulaba bantu, ngoba abantu badalwe ngendlela ezihlukene. Kunomuntu ongamona nje kube ngabe yilo ndaba engakanani, kunomuntu ongamona nje uthola ukuthi engazi ukuthi noma ngabe kuthiwa wenza into encane kodwa inkulu, ngoba kunabantu abadalela ukuthi ungaveli wenze noma ikanjani ngokokudalwa kwabo. Ngeke siye simphikise uNkulunkulu, abantu bahlukene ngendlela zabo eziningi. Mawuphupheke lowo mnyango uvula kanjalo uzuphusha kanjalo, okusho ukuthi ungenkani idlozi lakho litshesi ngenkani uyofika kuleli zinga olifunayo lenhliziyo yakho othanda ukuthi ufike lona elihle eliyokwenza ukuthi uphile ngendlela ofuna ngayo nalo eliyoyithokozela. Uphinde futhi uphuphe wena uphethe ukhiye. Le kakhiye ke bakwethu ithi ukuthi ayihluke, ngoba uyawuphupha ukhiye uphethe ngesandla. Leyo nto leyo itshengisa ukuthi wena izinto fanele wena ube nazo zikuwe zonke, idlozi lakho lizibeke kuwena zonke, uNkulunkulu yonke into yakho uyibeke kuwena. Umuntu la ongazi ukuthi kahle kahle ufuna ukwenzani kusuke kulophethe ukhiye. Sukutshengiswa lokho ukuthi noma ngabe kuphi lokho ofuna ukukwenza njengamanje, noma kuleso sikhathi osukusona ungakwenza kwenzeke. Inkinga zihlele wena isimo, hlala phansi uzikhokhele, khokha umoya wakho uhlale phansi uyihlele kahle into, uthathe istep ngestep ukuthi mangisuka la ngizokwenza kanje, ugcile kuleyo nto leyo ukuthi ngizokwenza kanje, ngisuke la ngenze kanje. Ngoba njengoba usuke uphethe ukhiye okutshengisa ukuthi konke ofuna ukwenza kuyokwenzeka, kanti nemindeni elele phansi ithembele kuwena. Labo bantu nje abake baphuphe isikhiye nje sokuvula impela, lo nto utshengisa ukuthi wena konke kukuwena, futhi nabo bayosiza uwena oyovula iminyango yabo ngokuhlukana kwabo ezinkingeni abangena kuzona, kanti nawe futhi uzozivulela wena, uzozisiza wena okwabo ukuthi basize wena ukuthi uma ufuna ukuzama ngale ndlela makuyiyo uyothi uvula ngalokhu kwenzeke. As long nje kukhona bona kuloyo nto osuke wena uyihlela, ungabashiyile ngaphandle. Kunomuntu othi mayehlela into athi ngifuna ukuthi ngithenge imoto, ngifuna ukuthi bangathola imali, ngifuna ukwenza iphathi, ngifuna ukuthi make nje yayiphuma le mali yami ngifuna ukubiza abangani bami sijabule. Bafethu ayikho leyo nto, awukwazi, ngeke kwenzeke. Lokhu yonikeziwe ngeke uvule lo mnyango njalo. Fanele nje inkulumo yakho uyihlele bakwethu, uqale ngezimpande zakho, uyitshele ukuthi mangayithola mina le mali noma ngikuthola lokho, mangaphumelela mina into ngoqala ngimisela usibani indle ethize, mina ngenza ukuthi bayakuzwa njengoba usho njalo, bayokunikeza, bayokukhumbuza futhi kuyovuleka. Noma ukwenza ungasakwenzanga njengoba kunjalo, kodwa uyokwenza, kodwa kuyofika futhi kubona bekuthokozelele ngaba bakudonsa enhlizweni yakho, bakubona ukuthi uyakufisa ukuthi ukwenze, bayakuthemba. Ngaleyo ndlela lowo khiye ophethe uyovula umnyango wakho, uzovule nomnyango wedlozi lakho. Uma ukhuluma kahle edlozini lakho ukuthi uma ngase ngilungile izinto
lento ngiyoyenza kanje, uqala kubona. Kufana noma ngabe kuthiwa uthola umsebenzi bakwethu, usuyasebenza, thatha phela imali busa ukuthi hawu siholile namhlanje kanjani njani, usuyaphuma wena uyaphi uyojabula nobani nabantu ade bengekho empilweni yakho. Yayibona loo nto leyo? Lalela, ayenzi leyo nto leyo. Yabo labantu uthola ukuthi bathi sibani siyasebenza sebenamathele kanje kuwena. Angisho ukuthi zondana abangani beni, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi abantu bokugcina lapha, thatha imali uyibeke lapha emsamo, uyibekelwe ngumama wakho uma ukuthi ukhona noma ubaba wakho, ufike umtshele ukuthi hey ngiholile baba nansi imali kade sasikhala la ekhaya, ibeke lapha emsamo. Mase yavuka yasho ekuseni ukuthi umtshele ukuthi ma ngicela uthathe imali ungiphe le ozongipha yona ngoba eyakho, ngoba umholo wokuqala. Iyoba kanjani nje? Yayibona lento leyo ngishoyo injalo nje. Uma ungakwenzi lokho ucabanga ukuthi uzothola imali wena uzoholile uthathe umholo wakho ugijime nobani, ngeke bakwethu kulunge kanjani. Ngokulandelayo kuzovaleka ngoba unjani? Umuntu ocabangela abantu bangaphandle, shuthi awuthembakele. Uma uphupha uphethe ikhiye eziningi, yonke iminyango dadewethu noma mfowethu ikuwe. Eyaphansi yabalele ikuwe, eyabaphilayo ikuwe. Shukuthi uwena muntu othenjwe ukuthi yonke ingabe imithwalo yala ekhaya uyoba nayo indlela yokuyilungisa. Injalo nokwakho kuyolungiswa wena. Yazi ngicela ukuthi ngime kanje ngoba ngiyabona ukuthi ngizokhuluma kuze kube ibisi be idivido. Nisale kahle, ngiyabonga.